Kuliah Fibro Session 4 hakan nego video haban update haban pensyai namari nang don ki bom tip haduk pentaru te itu ki ba apply nam tak SSCGD ni kam sipai te exam kelas sedang nadu lasai kasni sau trik terter te kidon ki bom pat check haduk pentaru kidon ki bom nang ban download ya kan bit card di don lagi jong te hakan nego video bede ngan hikai ngan peni kumno ban login kumno ban download ya kan bit card ka jong pi te lada batai nadu bastang lada batai hakatu ko video lada mat pelaj bong ba anda playo e katarik playo login shipos ni pin sayo e ka city sentar piyo ban tho exam ha e ka sentar dan south ni shwa ka exam pin sayo ban download ya ka admit card pi ningkong pinyo ban pe shwa tang e katarik piyo exam kata-kata tarik dan pihak up de sa haduk ada jende kapor south ni shwa ka tuka exam bisa yo download ya ka admit card ka jongpi te download ikan admit card ka jongpi pihak ban login shwa po ke website jong ssc.gov.in udon registration number bad password ba phishna ha ka por ba phi register amde remo tu password number badon ha ka tu ka form password ma gidon ki ba clat password ro por ba phishna por ba phi register undon by da umde ritang number undon by the capital letter fill up ai karteng fill up ai @1 2 3 namna laban ai karteng jong lade bat @1 2 3 number ta kat BPI te bim don mita bim kle lang by bat letter bat number bat kisan ye baro ka BPI password te nda ada bang tu bre nang sapan EAP ha ka video kumno ban check ya katarik exam shwa rang dot ki bang slam ki don ki bayo hadu arpo live arpo sa san tarik tung tenang kham slam hi te ki don ki bayo no sau tarik don yo shpo ta ter te sapai ki no haduk bakut kitu ki bompat check adu mentaro te ban check katarik buat ban kitu belayo ban tha exam no lasai te sa download no print ta ter te sapai ki video bakut tekene website ssc.gov.in ngasabu baling apa description ru sampai lene pila bansu type direct apa Google tenda pila pli kane nda pli pia pendap show tu registration number jong pi password ubah pisna apa ubah register une captcha don ki bom nang ban pendap tang une ru captcha ma une pendap hang ne tenda ada pendap ada sa klik login nganam pen i re pi ban type password ai te ngasapen i baik nda kala login pada tenda ada login tekan sami kumne tenga persang ke mobile ka duna network imat te ka jong pila da pila pan download da ke mobile te sa persang da ke mobile tenda pila login pin sami kumne kin sami detail kertang ibaro te pila kumno klik lang ne admission certificate ma kane admission certificate to ya baro ma kane gitu ba check tarik exam ro ba download na admit card ro ka dem chui te klik lang ne select I nang ne search I GD klik ang tu dan examination arjar option klik arjar option and check status tekan submit kum tu status te hangne adapt ho the city will reveal 10 days before and admission certificate commission copy will reveal 4 days before the examination date to unil ade ka por ban exam te exam kali lasai sau tarik ne bar arjar option hangne la shutho bai tang exam sti de shillong to biang yo shillong la shillong ta kadai biha po stan boy hang tu tengin sampai ya pon mit kan te hangne to shift 1 ngut ba men step back kandai beji te kumno pra beji prasitang ari bun poi te itu ki ba download ba ba idon ki bom nang download ki ban klianga te pe klik nang ne tu I will abide by the instruction given by the in the admission certificate. Saya klik ne download admission certificate. Proceed to download. Then hang tu phi layo wan download ya kane wan print ya kane. Download hang ne narang sedong sa check wa hang tu ka download ba ro ki detail hakane ka admit card. Kala tho e jaka wan tho exam ban e bene. Dan la print ya kane sa save aman ai kerteng hang ne adap tho roll number dap ai yang tu registration kerteng ai kategori timing ma pa ne ban reporting ka sedang do nyeu sau san te hadu pra shiteng ke entry closing time ke sha hadu pra shiteng terben poi kham kloi
te dak nu hapo prasiteng pila deben poino hangte hapo kaja katho exam kane yon digital zone ideas kolapati kade jika kolapati hakana strok hi kebelding balai malai itu ha stan bohoyeng tu Lakshmi Plaza house number 97 ward number 15 te ya kan pila ban check na po Google Map ru pila ban ya syam ya kaja katho exam takam dere ke bari first time ki bala tho man kapor te ila you please write your mother's name terakan mau banda tho ya kateng ne oh la dak tho ne da pule me kana to be filled in the examination venue in the presence of invigilator te yakane pin print yakane te yakane ro pin tho bai ha tu kasngi ba philai ha po jaga exam kin sa pha tho hangne after login write the solution statement shown in the computer screen under order instruction in your own handwriting and put your signature te yakane to be filled in the examination venue in the presence of invigilator te sa pandap ha tu kasngi hi te pha tho dak hangne kin sa pha san please write your mother's name sa tho ya kami jongpi dan hane signature of candidate left hand thumb impression name of the invigilator pin sanya ka tuas ni imde re ban san lupa sanya ka tuas ni and candidate must obtain a copy of e-admission certificate for future references tesakan mau ban bu yala deru ka way kane la da kishme pi de don extra yala deru ma ne print lupa artali ka way yala de ka way la da ki bu haja ka to exam marwa pyabu retain a copy of e-admission certificate for future references te suprin lupa artali yo baki bat hak tu ka jaga tho exam te pyab don yal de gawero te kane instructions da pule gine download ki jing batai hane tar te kene exam kitu bum pot tip ka shong kat no marks kan mau part A sub homework part B sub homework part C sub homework part D sub homework te kitu bang di first time ada batai na ka post ka por ba kan mau ban atho bah amdere ban tik lut baro nomor bakal negative marking te phap check bhai kan ka part A and part B nomor ba kini don cut off ya ka part C and part D kam dala lei than re kan ya ra ba ya ka overall ten re ka part A and part B badai ki don cut off te ka part A part B phap ban le bha part C part D ka de ban score la da phisngo ba phila phap ban tho bha re ka part A part B badai phap ban le bha nomor ba ka don cut off mark te ai por tang si kenta te sakan mau ya kata ban page ka poru ka timing la don lupa ha po screen te pinsa amdere ban la slam ban khen ru kan sa ai ka sheet of paper ban khen la da pi kwa ban khen tum ta tar te sa puli hi la de kan ka admit card print de kan sara kan ka por ba exam kan mau wat nomra pla ro nomra ai ki ba lam don jaka bu kan mau mo ha jaka exam kinom sha ai ban ra sha po te kinunu kitir ki balon kam nomra ra tang ki ba larap siso badon jaga bu te sara te ra tang ki ID jong pi don kam dur passport size don kam tang ki tai te kui ki bom don kam kan mau lara pi don nong wan bu ti pi ban pen bu nen ban pen bat ta ka biang lara pi don jaga bu te phya ban yu bahan mar ba kim don jaga bu te ki don ki jaga ba haban sim pisar bai bu te sape chima pi satu sa jaka te tangkan ne hi trai hala shai Kulishwan.